Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Биз Promax KG сервисинде бизде замена масла бар. Замена масла коробки, мотор, ходовой часть бүт барында. Эми келсеңиздер. Биз Кытай машиналарынын коробкаларын алып коебуз. Вариатор, робот бүт барын. Бизде өзүнүн при наличии Кытай машинанын фильтрлери бар. Масляный, воздушный, салонный колодкалары бар. Хавалга, атласка, черри, иксид бүт барына. Бизде анан ходовой запчасть боюнча бүт запчастьтар бар Кытай машиналарга. Бизде ошондой эле кузовной ремонттор бар. Маляр, там бардык кузовной ремонтторубуз бар бизде. Келип кылдырсаңыздар болот. Шина монтаж да бар. Катя черный дыммер, дымми, папа in the building, не кушай мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика.